Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patindaw-tindaw daw itu nindaw ka amin may kapung tinayhanku sa agama Islam amban may rakyat yakan atakan bangsa yakan rakyat dalam lahat pasilan. Sala itu ka bangsaku si dalam lahat pasilan atau kasilan pasilan. Balikku assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Emon. So alhamdulillah delo amban pamisarate bang kalay biswala ko mag-comment sa kam awe di bangga takale pendi na gay takale swala ko alhamdulillah. Ikaw magtos payam alhamdulillah so ikaw magpiha may matato ako kapung tinaihan kasalihan kasakahan bagay-bagay kung ko ka bakas paluas niyo siya kanin so kami sababan hangkan kita kata bekas lumuas sambat sanduhe ini ka mag-strapping dalam Facebook. So hangkan na kita pa-cover para kita tawa. Pa-comment ko kaam bang takale ke swalakot. So pasong kam kemon may makapayam live training support si mayambin pahadir bin. Alhamdulillah. So murah-murahan hap-hap kita bikemon me yene bangsakun murah-murahan dialem kabasag kita bi dialem taufik kita bi Allah Subhanahu wa taala bang paling kita bi nurungan masih miaan akal hap pikiran hap di ko basag oke di basag alhamdulillah oke pente kong basag niki basag ne atawa pemanti ko komenin ang basag ni ruknege katambahan te. Nagi ko tanto takale. So magmap kam nigi ko tanto basag swalakon gi katang bangwe itu. Ka tanto ko sa gusal mic pagiga ko kasmya nagbalita, gako bakas mag-live, gako bakas pente. Pemanti ko bang sa ingin bang hap-hap ni okay. Pente ko ang hap ni keswalahin. Oy na, ko takale. Magmap ka. Okay na. Okay, alhamdulillah takale na ko. Magbasag. Alhamdulillah magsukol si may mangurungan kita miyaan si Hugot Tropa, Pauzi Mustaham Awal, Mursi Saud. Magsukol si Marsa Majid, Halisa Sanses. Nobok pinagalagin. Taki nobok be? Magsukol si Mariam Jami Madja sukol. So alhamdulillah ko ni sinang batlay bakas tibilasako binisako di helulay kamian basag. Miyaan assalamualaikum si kam kemon murah-murahan hapap dules sabin. Miyaan bang akulay benalin hapap di sabisan ko katanto bakas pagua di alem Facebook kaku katanto bakas may maglabaran ta kitebi bu palabi-labi mian agen-agen kawelo palabad kite lo kite pasoing sampai mesan duahin lo kite mian binisahan lo ni ko aja kite ta kite dalam Facebookin gen makaine yan so ko itu bakas daw mian kite 4 palimelo ni ato kite ka bakas mian takalebi misara say kami ko itulay so bilang magsukul si may mangaga diyan may balita ten binalin sinna ko manamal ini pagkite ko may chatin takite ko sa miyaan ini may komyaan posin bango intag ni konyo siya kanin may nagawas pagua PLO ni magchat magchat manamal bango ko kuga baka sa mag miyaan nagbalita buek ka miyaan ganta hati resi tinggal dalam lahat Pilipinas dalam lahat Basilan dalam lahat te sumagwaanin penko masiro sumagwaan yan nag-aadya bakas tanto gatanto bakas tapua gatanto bakas tahinang so dumeng kita wege bayag balita dumeng kita we song pahali ataw kan gini magbalita sumagwaan yan kuya na sinambat ko ang sinimian hatu gatanto takalebi manamal pegi sambat bigi basag miyan rege ka mag-strapping dalam Facebook na bu ko kita ujud kalatusan ni hadjang kan kita pa cover daho lagi arak kita wakas miyaan umasek si may isure suwa biyaan benal nen pag isulay sambat sanduhin niat kun hap do ko isab tekitere si may anulay video lay sumagwaan nen sanduhin
misinterpret aja sambat me ano tekan misunderstanding. Gak tantu tahati were bang ini maksud kun, gak tantu tahati were bang ini ganta mian hininangten. So hangkan sanduehin mahumo mian ni makabisara. Ge tantu hap si kite. So okay ro alhamdulillah ge makaina si kite. Ge nasayan mian kahalan dalam dunia tu. Ge magsali-sali pikiran manusia ini manusia mian murah makataima ni manusia ge tantu makataima bang ini maksud ten. So kuero tagna mi pagbalita ten. Bang TSB kami tagna followers ko. Kami menamal taratang na paasik tin sinyusyakan. Taratang na kita pagua, benal nen kagi kasulutan, kangin ang dagay, kami saragay hap, kasamian-samian, ang ko kita mag-news-news, ko kita. So, miyan benal nen, pag tegyal ko kita tegyal nen, hatu na tahati, wari maksud ten, kakainang ten mahapin, takita na wari buhayin na hininang ten, kane takita rin samian bang ine, kahapan mapajatuhin, miyan kalaatan mapajatuhin, di alam hati. So, miyan janan ko ito, umpay man, no, palabi-labi miyan, gana ne komen bakas pagwa si kita gihap. Mismo may bakas ma-astel si kita hin, gay may tanto kusulutan si mahinangten. Patuhot ni siya, jud kahapan. Sumagwa anin ko ito, sa babe bakas may news te bahom yaan. Sa babanin news te bahom yaan, na koy wantuk, ga tanto miyan intak, atau kan ga tanto magtawa sa miyan para kalain. So, binhalin, miyan mendab kita bitaw susunte tahinang tay sumagwaanen pagi sambatan sanduehin pagi kay kako binalita ten may para kala pag saggaanin ataw kan nga pagtawaanin. So hangka depi balita te pagi pagsaggaan ge pagtawaan supaya magtawa sumagwaanen pagi tawa hinatul ge tawa pinatuntul ge tawa miyaan binogbisa ge tawa bino magsalasay ge tawa bino magpatarang so mapajatuhin lakum dinukum maliyadin. Sempat mematatuhin ini dalam ayat Quran. Lakum dinukum maliyadin. Nah, si kita ne baya ne. So hinang tapi pagbalitain dah kita bilimpang. Demikian nen si membaya mga hinangnya para kala bakas pagsagaan de ko itu lo. Batlong hinang ne, bang hinang nen gi kumages. Petanda nen na gi ko ba kamahan. Gi ko kamahan. Obosong me gi mabaya ngainang lo. Baya ada bisa ko ngaman siya bang sa mages atau akan ngamasi atau akan astel siya. Giku sempat ko sinambat ko dalam video ko hello lay giku matuk. Semua ko anin sanduehin na masuro kita pinawatuk. Yapi problemain bisa kita matuk masuro kita pinawatuk. Semua ko alhamdulillah. Mian ko na sinambat bilay bang may delete may balita te no kita ko comment si giku ko pinabalite may videohin sa hangkan ipi delete ne ruk may kita gitalapay. Pagi sali do ge delete ko atau kan erase ko mian bijolay masih ro kita sa men kabisahan sa halahap ni anante para ge ni kita talapay benalin kita ko komenin nelo mian pag ubos ko mian bang oras palabe payaman ko komen bakas bijote de heluhin ang kanep kumian ko bentuk arak dahu pa cover sa matanon pa cover ko raw garaw ko pagwa. Pagi pagpam ko komenin na napin ko sumagbono na may ato. Ne sanduhen gene may bisa gene tantu may tumawa ko edu sanduhen bisan pe guru ko may pamisaran duben ne guru. Sanduhen ustad ko ne duben ustad sanduhen awahi ko duben ne awahi bang misa. Bang pa komen. Us dendain sa may sampai may kerendehan. Benanan pa ako inaresan napin kong sa inin hape inares. Pag uwas eres ko kita ko ne posin dak inares hati napin ko hapat alhamdulillah. Gapet, kita ko posin andang neta eres ko videohin. Nus suspect siya kuhin. Suspectin ko may basa takeo ko niya ko ngandak aku basa ineres ye mian ni ano guru lay hangkan ba eres ko na dumin say andang te eres ko videohin baw kita ko amnen post nen. Bang kita ko post nen dehelu ge eres ko videohin say i. Sumagwanen pag makahapin labeta eres ko dehelu baw kita ko post nen. So alhamdulillah magsukol si mian pamayambi ko itu lay. Ben neta papasag-basag ko na suwala ko nato basag-basag pagwalo si Kaam. Duk peta hati bi bang ini kahalan to. Pege nambaro sabi mambalita si Kaam mambansuiso yang man ako supaya tahati bi miaan bilang sambat na talape kita ko si par kala miaan gay tanto pagsulutan. So benalin bisan pilo sa manen reta kalebi may bisa ni gitanto hatol si tinged ako komenyalo may mag-comment pe ataw kan may mag-post pe si tinged ako. Pa sagaron bine ge menalen kita hininang ten mahapin so page mian hinang ten mahapin na nimut aja kita mian
magua ini ganta kalagihan pinaguain. So maguaanin ko di silambat lay bang pasal me pagtawaan lo na lakom dinu ko malia din gaya ni kumatok-matok baya bilo. Pero sabihan sedi ganta subay pinagua atau akan ganta subay pinahati si kaam. Si jamante ko ito ko ini samian takita we ko di alem post me municipal page atau kan official page me municipal ni ako ito hiring amban mi an lahat Pilipinas para pinapiu hapsaba pinapiu hapsaba atau kan hap Malaysia ganta ni alu trabaho re si me bangsate maluhin ge katuhan ko gapet ano ko bang ina maksud den so mag-hire siya ko ito tao mag-asuk tao samian ni aron pang school ne pain papite ni aron pang school ne naya mabinalin inabainin niya ko ito song piu hapsaba me pinatrabaho Duterte hinard ko ito pinatrabaho pinmat piu hapsaba gi katawhante bangin maksud din ako hati ko pegabi ko makatilaw bangin sa babnen bang hapiu ke simi ata kabusuhin ataw kan hapiu ke ganta mapole sin me dalam saba makiletanin so gape tanto clear si kite gape tanto pasti si kite sumagwa asalnya ko ito hiring niya mana hiring ini niya ko ito magido trabaho ganta yene pinapiu hapsaba kanta nguntol may bangsate maluhin. Na say na baya comment say ini so may kung kita kung may comment eko comment may ano may bagay yos bu yung kasaysayan may ano rin may comment din. So kami ini sambat ko si may anuhin sambat niya nagtilaw si ako dag biyan pakalilaw kam dali sambat nagtilaw si ako dengan anakan ko pa ini Paine, we pene kay kapinabalita pene me ipetabalitanos mi ai pepe ine tatilaw nun. Na pengko sikiten pengko masampay bang senge pengko tahati mahajana bangine tinenggihan den. Hatu be pene sawe anu pene hangkan pene mian pabalita anu pengko dumen be pengko esawe. Sa pengko aku ka pengko na pene ko sira karoeng kepak pengko yan. Sali du pengko sira karoeng kepak me pal kala me wol me pengko me kaguruhan teyan. Ana pene ge pene kajari pene magduerwe so pene nambuat aja na ko problema ko sige mangantugan sel ko yain ge ko kajari pene magduerwe so pene ko nambuat aja pene ko nagrabe sa wa itu pengko era pengko pege sali do ano in gene pagpersaw so adon sel ko siyahin sa kon pengko gania ge ko pengko mene kalasahan ko kemon me ulamain kalasahan ko kemon me alat dimbaselanin kalasahan ko kemon me kaguruhanin kalasahan ko kemon kapungtinehan ko muslimin Gania pagbidda ko bang si tenge diyan basta mag-agama Islam mag-syahadate asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pung tinai ko ge ko baya ge ko astel si ge ko jingki si ge ko samian ine bemian misa ge hap si pe pung tinai ko sige tumawa patuntul ko tino ani sige ko tumawa kabayaan kon magbisa ko pabentel dumain ko pala baymian pinos ko sinna ko tinawagan cinat inin hinang nun ge tumawa sinna ko alhamdulillah sinna ko say sumagwaanen bangkew pinos samian pinapublic kew pinaiya kew ge tumawa say dumen say pagpung tinaihin dumen say mian inebeinin dumen say Pamandu Islamin si kaisa da payaon pong tinainon. Da payaon. Pang payaon pong tinainon karo ke maya dino. Na kupi aja ko ito magpaya Paano mi dalam komen me mian mapalabi-labi mian. Pi aja magpaya. Di ka jari paya ano pong tinainon. Di ka jari diawa-diawa ano pong tinainon. Na pi aja ko to diawa-diawaan pong tinaihin. Mag-adat kyo sulama. Lambuan ban me adab sin Islam mag-adat kasi ulama. Napihaja ko ito sambat de kami kitele gatan tunya panghati ubos misahan may kaguruhan. Misahan may kaulamaan. So, na membe kewian na sang kadipi pengko subay kite pateng. So, mag-adat kite mabahiin si me makanakin si me babahiin pagdatan ti mababahiin me mania panghatinen ubos mabahiin isab suwe maase si me kamakananin. Suwe maase dumen mag-adat so suwe maase mabahiin si may makanakin kung may kita makanak suwe siya maase si kite
mga bahiin. Dumen kita pinos, pinapublic, pinaiya. Dumen say, sumagwanen, tinoan, makanakin, manggit tumawa. Dumen ke, kami bantuk pangadatan me, babinalin, be, pangadatan niya, tumuon si agama. Yes, painte hap, miyaan, panaliin. Bang anak nun niya tahinang ni karupangan, dumen magtaos lupugan nulai si kay kanaalay pinaiya, binisahan gihap, dumen say, dumen kasi may matato ako, may kamatuhan niya. Dumen kasi kabaan bine. Miyaan tahatibin. Bang, bibe, ano kulay, ibalik ko. Bang kamali anakin, dumen pini si pagkarupangan at tawakan ini hinangli malatlay. Dumen lay ilubakan, binisahan, pinaiya, gihap. Dumen say, tahatibi yan. So, kamali, ini sabay ninangin. Bang kamali anakin, kamali hinangnen, tinoan, binagbisapap, hap. So, nambuang ban pano to sin Islam. Nambuang ban So, ko ito, walali kayo na dumain kita binagbisapap, hap, dumain kita pinuspus pap, hap. Nayo kita ko mantuk ilagutan men magtaos. Bang si kita to taabot, dili ka kita iktos kinakaluk ni kita gi makaswala. So magwaanin hato pagitala kita na gay kita basta-basta taabot na tepet pinos ni hadja kita. Tepet sa miyaan pinaglagitan ni hadja kinomen ni hadja kita. So ni nambuan man me save ko si baran kun supaya kita hinangko. Angkan ni bisaraku miyaan ni save pui pagi sawa binalen duk kita hinangko. Angkan ni bisan pepos peddi bisara peddi taima kuru hadja basta importantihin hadja gana pola saman kita ka miyaan ge kalaatan. So angkan ni advice ko si kita bikemo me followers ko ya sinasinyo siya kan basilan TV-inin. Bang niya alo gay tumawa bon biku mabisara direct bon biku chato biku ini gay tumawa hinang nun sinna ko manamal bilang samian pag adat ko pag admian ni bilang pagpukti na ite bibe si agama Islam saron ka ito mian magusba sumagwanen magusba kita bi si agama pagpukti na kita bi si agama. So kabayaan kun bang na kamali ko dumen ko comment bigihap dumen ko post bisa upama sumagwanen direct kung biku bisa supaya samiaan taon to te bang ini makam tumawain. So kung mapalabi-labi mian nah gini sa gini balik te importantihin lai mag tawa-tawa kita bi magtawa-tawa kita bi may kapung tinihan mian bangsa ko dalam lahat basilan kung may kamulali bang may background ko lay bag makanak tiya ba magmemes sawe ko nang way ito tabi tadi sawe ni sa pagkananuhan ko to. Bangoy sabi to pamitaran na buhay ko sa nag-anan Hambat na loo. Duk hap pamayambin niya background ni comic. So say. So inshallah ta'ala masilo kita magbalita. Agaron bi mayam daw ko information pahap ko ni sinambat ko si kaam kami tagyalay. Gero ko magpasaplag si kaam bang may parakala gero siguraw. Pag bang gero siguraw si kaisa stilan dukam si ako. Duka ang kamali panghatibin para si ako. Sadi panay mabi may balita atin. So hangkan miha kita bi balita yan makahap si kita bi ganta makatabang kaam matalahin dok demikian makapahati information atau akan suwi-suwi dia matapitin demikian yan si me parkala nya happen dalam lahat basilan kajari miaan diretso bi pina post atau akan pinaano sa ako inabenin pina chat pito sa ako supaya tahati ko bang niya ganta suwe pina mahalayak si me kapung tinihan dalam lahat basilan. Lune ke kalagihan sube kome pente kalagihan sube pagtabangan. Lune ke kalagihan sube samiaan pinahati. Lune ke kalagihan sube hinati. Pagyan waktu sedih samiaan pinahati duk hinati. Pagi bang pinahati pasan bisa ko bepatain atau akan bang ini meganta bisa sube pinasaplagin. Pasaplag ko. Sumagwanan niya isa waktu hinati. Sa bambate kasakun panile ubos pasaplag ko bang ini ganta panganserten. Sige tahati ko nilaw kita si me makahatihin nirit mian tapanabangten. So na puasa mani magsukul si pamambiselaw ini na takos kuhap-kuhapinin bang matulim lat Pilipinas atau Malaysia kuhap-kuhap ni ko ito si me Saudi na bahu letueleo ko ito hatong bome letueleo. So magsukul demikian gani ko tawang ini So miya nagmaap ka am tede magmaap ka am si me PLO ka kita bakas pagua duk me te kami an komen te kita turul ko te kani malama ge banginin turul ko ng barang buhay sabsop manin binasa ano gene tasalo
Tiyanik ka magtambak ni komenin. Sa alhamdulillah may komen bito komen may hap do kemon. Og suko ko ten si may ka mapakalelay. Puasa man i babalik ko si kam salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.